تاني بخيرتا مرفكي تشكي تشاوا وبو موزه وبو او موزجي يعني قواكو مرف بحثك دولت وان كارات كنياش او وقفين gelekî maz lêbelê niha kesekî ji bajarê Mêrdînê navê jî Mecîd Axkule ew jî êdî bûye avakarê vê muzeyê kerem kinîşa li nava vê muzeyê em hev bikir. Müzeya parastina mîreteya çandîka nedîtbarî di 25 salan da bi komkirina hezar tiştên kevin bi xîreta nivîskar û helbestvan Mecîd Akgül li Midya TV bû. Afraq nêzîkê 20-25 sala me dan hev normalde ez li Antalya Alanya'da diminim. Qîmetê kültürê û turizmê ez li wê dê elimîm. من تحمین کر وقتی گو حسن کیف دبن آبی دبمینی و استرکا مدیا ده بهوا کوی. جگرک تورین ولیت و جهانی گشتیارت ناوچه او وان برهمین سه دین و چار کلتورانجی زیارت کن. لویدش تمام دنیای تن ایسانتن ولی ویروجانا ج سریلانکا جگنه افریقا ج برزیلیا تمام دنیای ایسانتن ویده. ایگو تن ویده هم فراغی خوشانی وانادن و هم چندیا ولاتی خوششان هم جوانا رد بجن. تشته بره هنه ولمد بره ورجالك خوشي بره هركز وره. فراغي زعف خوشكن تاريخينا يك تخوازي ورا الواميزين دست خوب دوال وبحسينه تاريخينا فراغي بر هر کس وريفر كمنارجه هر روش ج ساعت 8 صباحيا نهي واري وكيرجه avakar Mecîd Akgül bi Kurmancî, Suryankî, Tirkî û İngilîzî berhemên müzeyê bi mêvanên xwe dide nasîn. We are living together. And I am writer. We sell the all ethnographics, media ethnography and demography.